Ada yang perlu mic lagi biar Bu Tia kasih? Ada siapa yang mau mic? Menyanyikan lagu salam. Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera dan bahagia. May Allah protect you. Mars Purajaan jadi para penghafal Quran, tak semudah membalikan tangan, penuh perjuangan untuk pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan.
They are the Nigerian leaders in Yemen. They made a big ditch and lit a fire with the firewood in it. Then they threw Muslim people to the ditches, while Nigerian leaders just sit around it to see them torture. Istaidu salimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sayang-sayang semua. Subhanallah ya. Setelah kita berpanas-panasan